Menteri Rang Badu jongkari Israel Benjamin Netanyahu henin kesengi baar wali jengok ya ke Gaza. Ha kebau la kular berwan biang ya barok kinong sya bor benaru ya ke kusnam bisa kebesan $1 million na kebenta ban penpai biang ya wei pe wei unong sya bor. Ula ongru ha kitu ki bakwa ban yino ya kena gejing sya te emrau lada uno ubawan yangi unong sya bor unsyam ya kalat kebasngan na kabenta ya lade ba jaga yingesem ke jong susu ula ongin air $1 million na kabenta wei pa wei unong sya bor jet ya ka kelenti ke pikwa Henry ke jingyo kan long kumju ulama ham ya ka Hamas balada kanut penmensau kinong sya bor jongi kan hap siu ya kador ula benrap ka Hamas kanomla pensensyar ya ka Gaza susu ula benrap ngadan hangne haru duriau Gaza ringkat bau defense minister sipai jongka IDF Director juga ISA bat kinongilam bat kisipai berselur jongi kibale ya kikam kiba pelang ne ula ongru hangne hapadeng jong ka strip bat habaro kawi ka strip ngilayo ya kijingmi kiba bahas sudah katkum ka jingtumu bakongsan jongi tangba ka Hamas kanomla ban sensyar ha Gaza ngin pendu no ya ka jingle sipai jongka hakurkom kiba pela sibun ngin ya ibudin ya kirkom sensyar jongka ngimpat la ban pendep ka Hamas kanam don borshu apo ka Gaza ngakwa ban ong ha kito kibabat kinong sya bor jongi uno banut penmensau ya kinong sya bor jongi unsiu ya kador